Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Aluy, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy balasiw taaw. Ngem tinak istoryaan ita ket tinagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Adu kami nga agkakabsat. Iso nga idiin baga ti ulitag ko at agibyan nak, pinalubusan dakmet dagiti dadakkal ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawon akon iti 15. Kastoy man dagiti pasama. Tanday ta, nabalsig ko amin ng dagiti kinayok. Umanay mat siguro dayto yun na pagsungrod mi iti sumagmamanong aldaw. Ibilag ko bay. Isalansan ko, tapno mamagaan na naimbag. Kasta unay adagaan na. Nagpulot nga minan ti panawan. Nabannoga ka nagbalsig mabisinak tay kid din. Tinasayaat, mapanak di kusina. Mapanak mangkita iti mabalin ko akanan. Hoy, Louie! Ha? Uncle Donato? Abay ngagtugtugaw ka dita, ha? Abay, nalpas mo ka din di paparamid ko kan ka? Oo, Uncle. Nabannoga ka nagbalsig. Iso nga agin inanaak. Sino tinagkunakan ka nga ginanaka, ha? Uncle? Maban ka ijay talon, tain ka ituloy jay araradwak. Oo, Uncle. Agawa ang tagunay! Di ka ginad-ginad, tamaan makaraman ka manan kanyak. Oo, Uncle. Di ka agaw-awid aging gaadi mo malpas na jay. Naawatam! Uwan, Uncle Donato. Hey! Hey! Ano nga ti oras? Ay, ano sa anak nga bidlot? Amangan no alas 3 iti malam. Ay, mariknak tibisin ko Jack namin nangal daw. Ho! Ho! Mapan ko man kitaan. Nuadda na loom abunga ti papaya. Isulangan ti kanak. Diyak pa'y ngamin nalpas ti aradwag. Sigurado nga ong tanak manan ni Uncle Donato. No agawidak adyak pa'y nalpas ti paparamid na. Ituloy kong to ito madamdama ti agarado. Mangkita pa'y iti konforme ang mabalin ko nga ipaunag. Tapno adda pamigsak nga agarado. Ne, unay mat daytan apandangan mo, Louie. Inayadam mat ibusam-samot amin nga inapoy kan si daanan. Ibatsyamot ni uncle mo Oo, nante. Pasensya kayon. Mabisinak ngamin unay. Tas anak anangal daw. Wan ngam inayadam ata di kakat maltutan. Kan ipakpakauna ko na, Louie. Gawat ita. Iso ang masapol nga agtipid na yo. Tane, narigat ti biyag. Basitum laang ti kanam. Nawatam. Uwan, Antinida. Kastam kadilatan Donato. Tunggal sumangpot ka, nabartek ka. Tumalang na ka man, Nilda. Di nagpakibibiyangan ta saan ka matapakibibiyangan. Naawatam?
Kasano adi ka pakibyangan, ket day tamit laang agin inom iti arak tar aramidam. Nagrigat lang arudan tibiyag, ngam karkarwang pay laang. Di nakman sitar-sitaran akasta. Tasan mo da sikat di mang dadi di pagininom ko. Oo, laklakayan kan, ngam di ka pay laag balbaliw. Oh. Imbag lakit din tawan anak ta. Tanuad da, ang mga nunataydan iti bisin, gapo iti kina irresponsablem nga ama. Tumal na ka man kunak ne. Kaya't mo tatapisan ka, ha? Di ta ka man langan. Louie! Louie! Apay, Uncle. Umay ka man dito eh! Kuwan, Uncle. Darasam! Apay ka di, Uncle Donato. Ala. Masaya na. Aging makaturog ka. Kuwan, Uncle. Lalay ngam di mang masahe kanyak. Tapno makaturog ka. Nawatan. Kuwan, Uncle. Louie! Louie! Umaya ko, Uncle. Papanamaya! Kuwan, Uncle. Napanak nagbayabas. Mabisinak ngamin. Ay naman naktak day tabayabas! Day takid din diing ka into na rin. Imbes ati trabahom. Agkirkiraos ngamin ang tiyan ko, Uncle. Sa anak mo't ngamin anamigat. Kapilaan ti impaunag ko itay. Adayan ng mikat ka na tayo. Katawan mo. Agpapada tayo akapila ang tiimpaunag na. Uncle. Ala! Ingkakat ituloy yung tiyan aramidam. Tap numalpas. Louie, Uncle. ingka makikumboy. Tasya kong timang ituloy dar aramidam iti talon. Sa dino, Uncle. Agburas ka no da pare duming iti mula da pipino. Agbirbiro kiti tangdanan ng agbunag. Iso amapan ka. Uncle. Mano kanungay ti kumboy. Ay na! Saan mo natamagan? Basta mapan ka! Agyaman aktay may kaluwi. Intun maminsan tumanen, wad? Ala, mabalin mo ti agawid, baro. Saan nyo pa'y mat nga intad ti kumboy ko, Uncle Doming? Ha? Ne, apay. Saan nga imbagan ni angkal mo ayakan ka, barok? Tiyan niya, Uncle. Adda nga minutang na kanyak. Kat iso ti ingkarom, babaan iti panagkumboy mo. Ay, kastaya. Hindi namat ngamin imbaga, Uncle. Naglukon day dyan ang angkal mo. Oh, ato'y barok. Alam day to'y, tapno at damat kwartam. Saan, Uncle? Nakababain mat. Alakit din, awatamon. Aywan, adda ka di aramida mintun bigat. Amangan no kayat mo ti kumuyog amapan ijay ili. I-deliver ko dagiti imbunag tayo apipino. Sige, Uncle. Sige, angam ni. Agpakada ka pa'y akad angkal kanantim, wan. Iti kasta, saan da kan tungaungtan? Wan, Uncle Doming. Palubusan mo lakay. Sigurado nga ikan ni Doming ititangdan na date na. Tagpakpakuyog kat nga rod amapan ag-deliver. Anyat ko na nayakan ka, Louie. Tangdanan na kakanaw? Jack amo, Uncle. Basta ko na nalaang mat. Ako yugak nga ag-deliver. Oo, sige. Sumurot ka. Ngam ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tani, adupay ko mati aramida mi jay talon. Mabainak mat, Uncle. Mala. Bayam, tasyak to ti mangibagakin ni pare Doming. Apay no ibati mong ti barito akadwa manong Domeng. Ah, ay kat, no kayat nalakit di ka bagis. Mayat ka nga agbati ditoy, Louie. Kwa, Uncle. Awan nga min kadkadwak dito'y balay, barok. Imbagla nga ibabaon ka no kwa. Tangdanan ka mat no bilang takayat mo ti agyan kanyak. Kwa? Amangan no saan akayat da Uncle ko?
Kasta ka di? Un, ante. Bayam, taibagak to kan ni pare Donato. Siyak ti makaam mo amang ipalawag kan kuhana. Sige man nga rod, Uncle. Isudamat lang amin ti pampanunutak. Tano siyak lang, kayat ko. Tani, nagrigat ti trabaho kijay. Kasano manong, slikan to lang arudan ti makisarita iti ulatag ni Louie. Wen, kabagis. Agbati pa'y lang nga ron ni Louie ditoy. Tamapan ko ipakada kada pare Donato. Ang amno saan da kayat, umay kan tumot lang sukunen. Sige, Uncle. Katagyaman. Louie Barok, Ante Mirna. kauawag ni Manong Doming. Anya nga iti kunana, ante. Pinalubusan da ka kanungag na ed dito'y balay. Kasta ka di, ante. Nasayaat mat nga rod no kasta. Agyaman akno kayat mo ti agna ed dito'y balay, Barok. Una, ante. Kayat kun ditoy. Tanagrigat ti trabaho kijayan da Uncle Donato. Kanayo nakpay ama bisbisinan. Nagrigat ngamin ti biyag ijay, ante. Sa dino aya ti ayan dagiti dadakkel mo, Barok. At dada ijay lugar mi, ante. Ado kami ngamin nga kakabsat. Isu nga impatagibidak iti kabsat matlaang ni tatang ko. Kasta gayam? Unante. Ngam, nauyong da Uncle Donato kanyak. Basit laang abiddot ko. Bugkawan dak adagos. Kumabil pa'y ni Uncle Donato. Isu akayat ko na talaga ti pumanaw ijay. Nalpas ka ka din iti high school? Unante. Kagrad-gradwar ko lang idinapan atawan. Dandanidid akong pagtuluyan iti high school. Tawan kano aramatak. Angam impilit ko. Isungainan anusak tinagdisdis kitar iti balunak iti eskwelaan mi. Kayat mo ka di ti agtuloy nga agadal? Launay ante. Angam, agurnungak pa'y. Sige, siya kung ti makaamoy ti panagadal mo, Barok. Agpaiso, Ante Mirna. Wen, kunak lang arudan. Pagtuluyan ka nga agadal, Louie. Simuro ta kini pare Duming. Tao may ko alaan ti sweldom, Louie. Ha? Ayan nga ti sweldom. Itad mo aming kanyak. Ay, kuha, Uncle. Sana nga agsusweldo. Oh, imposible ah. Sana talaga, Uncle. Ngamin, pagad-adalan nak ni Ante Mirna. Aniya. Day tatipod no, Uncle. Ay, sana mabalin dita. Agtarab-trabaho ka ditoy. Ngam saan ka kidin nga agsusweldo? Sa dino tayo ti kabsat ni pare Doming. Kaya't ko ang makasarita. Naimbag nga oras mo, Kamsat. Ah. Ada ka di parikot? Ante, Louie Barok, panawan na kami pailaang dito, Iwan. sige, Ante. Anya ka di itayan ti ko na mga ibagam? Apaya kayat na ka makasarita? Ay ko. Kanakak ni Louie, madam. Pudno aya, saan nyo asusweldoan ti kanakak? Wan, ada nga min saritaan mi ka ni Louie, Kamsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay, nga oray saan ko asweldoan. Ngam, pagtuluyag nga giskwela. Ne, habi ngay, awan mo ti kasta saritaan mi kini pare Doming. Iso a pinalubusak ti kanakak ngagtrabaho kada kayo, madam. Ti amok kat susweldoan nyo. Iso ngay manugotak. Kabsat, saan pa nakibiyang? Angam saan anasaya at tikasta nga aramida niyo no bilang. Agasam man, tapagtrabahuan niyo ni Louie. Kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Di mo pakibiyangan no niya ti kayat kong aramidan iti kanakak. Nawatam? Tangay kastamat gayam. Iyawit ko lang ti kanakak. Sayang lang ti bambanog na ngagtrab-trabaho ka. No di mo matgayam sweldoan. Awan mat problema iti dayta, Kabsat. Palubusak ni Louie. No lakit di takayat na ti sumurot kan ka. Angam no saan, sapay kuma tadi mo pilitan. Louie! Louie! Lukatam day di kunak na. Saan ko maanatang kati ulong? Maysa! Di
Di nakapagpungtutin. Kaya't ngun samot ang makaraman kanya ka? Panagkunak ka talaga di na kaya't ti sumurot kan ka, kabsat. Ay sana mabalin, madam. Nasken nga iyawid ko ti kaanakak. Louie! Lukatam diri daw! Louie! Adtoy, ikan ka iti pakitsendam kan pagpletem nga agawid. Ha? Di mo mabalin apilitan ti kaanakam, no talaga adi na kayat ti sumurot kan ka. Agyamanak, madam. Umanay ka di daytan? Uwan, madam. Sobra pa'y, sige. Agawid ak nga roden. Kasano, Louie? Anya nga iti plano ita, tanakalpas ka iti panagadal mo. Agsapulak adagos iti pagtrabahuak, anti. Adakan ka dahita, Barok. Anti. Numabalin ngamin. Katjak kayat nga adda masayang nga oras ko. Kan maysa. Kayat kun asubadan ti kinasaya at yu kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Barok. Kat sa anak nga agur-uray iti bayad ti anyaman ana arami nakitipada ka tao. Nakasaysaya at kayo at talaga kanyak, Auntie Mirna. Wen tanasaya at kamat kanyak. Nasingpat, nagagat, kan mapagtalkan ka. Isu nga imbilang kan, kas pudpudno nga anak ko. Kasta akmat kada kayo, Auntie. Imbilang kayo matan, kas pudpudno nga inak. Kat agyaman ak unay. Gapo iti kinaimbagyo kanyak. Mano atawon mat adyak nagaw-awid ditoy, Uncle Doming. Pimintas mat gaya man ti kalsada. Saan na nakaslay di Araf Road? Ewan, Baraok. Ado pa yun ati babalay. Imadun ti umili ditoy. Ado ti dayaw. Kumusta mat nga tanda, Uncle Donato kan Antinida? Ay, nadamag ko ngagsaksakit ni Pari Donato. Ang amjak pa'y piman na panpinaspasyar. Nalabit aga po iti kinalaing na nga uminom iti arak. Isu ngagsakitan. Ay katanya pa'y nga ay. Isu nga talaga. Artak mat nga may di ulitag mo. Ay kayat mo kaday. Tadumagas tayo jay balay da. Sakbay nga agawid tayo jay balay. Sige, Uncle. Kumusta kayo, Nanti? Louie, anak. Si kakadinday ta. Ay na nagtaar ka batan balong. Kan limok magka. Sakto lang, Auntie. Ni Uncle Donato ngay. Sa dino ti ayan na. Ay na nabayagan ana idalit ni uncle mo. Nakong. Aday ti silid mi anak ka ita. Saan unay ama ka kuti-kuti, tanasakit ti tiyan na. Anya? Ni, apay. Agan ano ni Uncle, Auntie? Ay, nalipat ako niya imbaga ti doktor asakit na. Basta complicated. Sino di ka sarsarita bagay? At nagadisimang bisita. Anay ko! Anay! Nangagnan ti boses mo. Umay ka na kong mapantay iti ayan na. Ala, di kayo nagsangit, Uncle. Agsao ka alakay. Adda ka di kayat mo nga ibagakin ni Louie. Uncle, Amo ka kasta unay aragsak na anak kakitakan ka. Kan amok latan nga agbababawi gapu iti kinaulpit na itikan ka. Auntie. Pakawanan da kami kuma.
No nagbalin kami anaulpit itikan ka, Barok. Ala, saan kayo nga agsangit, anti? Di kay agdanag, saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat ta tumulong kada kayo. Tiyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangruna no malagip ko ti kinaulpit mi itikan ka. Itatamay sakan a professional. Saan ka lata nagbalbaliw? Saan ka nang lipat? Nakasingsingpet ka lata. Hello, anak ko. Nagbalin kayo mat aparte ti biyag ko, anti. Awan sa bali amang tulong kada kayo. No saan asyak? Aginggat ka balag. Tulungan kayo latta. Kastamon ka dagiti kakabsat kan dadakal ko. Agyaman kami unay kan kaluwi. Katsapay kumataado pa'y abendisyon, ti pa'y ti Diyos kan ka, Baro. Agyaman kami unay. Kanakan. Agyaman kami. Iti kinasayaan mo kada kami. Nga uray nagbalin kami anaulpit. Itikan ka. Maragsakalak amak kita iti baligim. Sapay ko ma. Mapakawan na kami kini Antim. Nang runa-unay kanyak. Nabayagan ang napakawan kayo, Uncle. Kadmaysa, iti kaano man, sa anak ang nangimula iti sakit tinakam kada kayo kani Antinida. Linipat kong dagijay, Uncle. Louie. Naragsak akon. Amang isubli iti bukod ko. Ngamin. Nakapagkid daw. Ken napakawanak bitin. Kanakan. Di kay agsawi ti kasta, Uncle. Agpaimbag kayo kitdi. Addaas iti Diyos, Uncle. Saan kayo kuma amaawanan iti namnama? Kalpasan ti sumagmamano abulan, natay matlaeng ni Uncle Donato. Saan daan na paraburan iti anak. Isu nga ita, agmay sameten ni Antinida ijay balayda. Ngamkit di, pasaray pasyaran met dagiti kakabsat ko. Ita, addaak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti pamilyak. Pagad-adalak dagiti kakabsat ko. Ket adda pay dua atultulungan matlaeng ni Auntie Mirna. Isumet ti kadkadwa na ita ijay balay na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Louie. Ken ka pagayam, Louie. No nasayaat ka iti padam a tao, sigurado abindisyonan nakamet ti Apo. Ngem no naulpit ken natangsit ka, agbalin kanto a nakakaasi iti udina. Alakastan pagayam, Louie. Ket agyaman unay iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Sapay kuma, tagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo adumdumngag. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanomo at channel tayo. Aging gamanen iti sumaruno nga upload mi. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.